Welcome to Khonjel. Ngasisu Khonjel na anova personality ma puduna lakchari. Top pa magulamani mahawamani. Khonjel bu yengbiru pumnamakna midyeng tabiyu. Nganthoibi gi punsi wari punna mayam punna khangwinasi. Karamna kamdawna mahakna folk song sida khongdara khibano folk song sina mangonda kari anova mathel pibage habado mayam punna khangwinasi. Welcome to Khonjel Nganthoibi. Hanbu maktada Khonjel gi yengbiriba pumnamakpu ikok no nekai khumnaba uchari. I ming Ningthouja Nganthoibi Nganthoibi and I'm a folk singer. Nganthoibi hanba akhina hadi thanga da lakpa matam da su Nganthoibi gi yum hek ujaba matam da ko aigi hadi first impression haiba tare ne yam tina traditional gi oiba yum sa role oiraga kani Nganthoibi na ngasi chatlami ba lambi siga yamna su sinna kiba mo oiba do adu oi yam phajai do Nganthoibi kamdo hadi karam kan da gi smaina aise folk song sida khongdara ge kana khangiban tasing namaki di smaina folk song se ina changsil lagi sigi lamsida aise sakpa hawge kana thawaina khalaki bizaina 10 exam appear down da adawai dagi oyebuko adugi mamang da di aina sakriba isai mayam je sing hargadi kari da changaga sakrino habdom de hajibo ai khangdre isai gi kala gi lamse pamdi pamaga khoigi kai haini tauri bakhra da aina thengnari bakhra da tari ba uri bakhra da adum ngaujaraga mosek chakbune bako aduga aina class 8 dumaina karba swaisida kenogi khoi oja bedabti gi ai mingona panjare oja sigi isai loktak sai tharo lama ina ta khi bako si tawa matam sida khoigi sound je khoigi chumna saknari ba matam isai siga haragadi oja hoina saklakpa da yauri ba folk song haiba makhal sida yauri ba sound je da yam thina different am orena ko folk song sida magi unique sound yaujare aduga adumaina adugu taru de ge ingonda ke haini magi uniqueness to ingonda phangbagi type ta tamningbagi aisu hainingbagi type ta adumaina phau hor khibko nagi aduga ikan kanadana kano hor jemangka gi hada sambadon thokle adugi kan da ino hangba hore sai han singda kai sai kauduino moi se bo ja hoina ga smain sai se kai sai kauduino kan ha kan da moi se folk song kawi du kan khra kitang ka haibi re ko haibadi smaina sigi manung da laibani ko pani kan ga adu dumaina haibi re aduga ai se moi matau tamaga isai oja singi oja khoi oja bedabdi gi matau tamaga isai je sa ga jagoi sa sam tawre plus swagi environment siga yam hina chusinna hiba makhalama oiba haita adune ina nga sa hangning ise hadi Nganthoibi se samna harakan da khoina hi makta hon bo oiro degi sum nga makta pha bo oiro swai sigi sengna hairaga di dum akoina kamai haini isai se dum folky oiba dum chusillaga leibai type ta maina dum uzai ba khoina su uba matam da dum nga hadi ine hoi oiro dagi ta da mama sing oiro nga pharma matam da dum folk song ama dum loinaraga dumaina nga pharamba ma uiba adudagi di inspiration phangdabra kaina keno khoi asigi se aina tamba haudringa gi mamang dagi di smaina folk song gi inspiration se adudagi ni haibadi aise tasengna haibadi ngamde kaina ha kanda ai do aware ohde badi matam duda adubu tabadi mayam tai mai be mayam naga sida kano to matam na khoigi khunung isai mak natraga su khoigi moigi basoki isai gumba adagi chingda satpi inge lai luktak mai dadi sakpadi sise phatti di hane duda ga sumena thabak su matam da sum sakpagi mawung se sidagi plus akhoigi kaunaba launaba patona madaina patona mada ka kaunaba se khoigi yum se smaina lainaraga su lapnaraga su ne kaunaba se khoigi yum da chatlaga kaunadra su patona madaina patona mada dum launa yebko siguma mayam si sigi kano se ke haigi ma sigi machat mayam se ngasai khunung isai hariba sida yauriba khulang isai se siga yam thina nakna rambado loina adu loi apply to lai rambado adu kona thangda gyan tara kan di o sidagi ni ko ina changninga khri che aingon da hena su sinna ba ma phau ko se sidai ni ko ka na ti idumana isa khanghog da manung da ge dum develop tawra ga lai rambado aduga Nganthoibi se hojik se dum haidi khulang ni sai ro khunung ni sai ro folk song hariwe lam sida career ma sem ba hora abani lambi ma changchen ba hora abani dana ado
ꯊꯥꯡꯒꯗ ꯄꯣꯛꯑꯝꯕꯁꯦ ꯁꯤꯁꯤꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯑꯦꯗꯚꯥꯟꯇꯦꯖ ꯐꯪꯉꯦ ꯍꯥꯏꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯀꯥꯟꯅꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯄꯤ ꯍꯥꯏꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯊꯥꯡꯒꯗ ꯄꯣꯛꯑꯝꯕꯁꯤꯗ ꯃꯥꯡꯖꯕ ꯂꯩ ꯀꯥꯟꯅ ꯈꯟꯕ ꯌꯥꯎꯕ꯭ꯔꯥ ꯀꯩ ꯌꯥꯎꯏ तसेंगमकिदि अइसे सिगी लमदम थांग हारिबा लमदम सिदा अइ पोअम्बसे पोअम्बा प्लस अइना फोक सॉन्ग सिदा सि पोअम्बा मतुंग से फोक सॉन्ग सिदा चंगकपदगी सिगी लमदम सिदा पोअम्बदगी अइसे एडवांटेज याम तीन चाउंग फंगे कहिनो हागंदा फोक सॉन्ग हाइसे मागी ngसाइगी कम्युनिटी अमा नत्रगा ngसाइगी एरिया अमा हाइतारेको अदुदुबु रिप्रेजेंट तौरिबा हाइतारे रिप्रेजेंट मक नत्रगा सुमाइदो चौराकपा मदुगी इमेज अमा पीरिबा इसै मखल अमनेबको अदुना ngसाइगी नेचर गा सु याम थीना सगोनना लेरबा खोगी सोहरदगी याम तामना इंगना चिकना चिंया तमया अदगी नुमिदांग वाइरमगी फजबा उचेक वयागी मखो सिगुम मयाम सिगा तोतनरगा लेरकपगी एंगोंद एडवांटेज से कइनो हारगदी ओजा सिंगना ताकलकपा मयाम से के हाइनी एंगोंद याम थुना लौशन मंगम जाइबा के हाइनी दुम अइना तो थेंगनरगा दुम लाबनिना प्लस इसै मक्ता ताकलगासु लाइक चेकलाना संगु पाइबदी का हाइसे निमदांग वाइरमदा चेकला संगु पाइबजे खोइ सिदा उरेतना को अदो सोहरगी लैबा मफम अमा सोहरदा लैबा मी मना उबा चेकला संगु दुगा अदगी थांगा होय मिनदि लवाइगा हाइगो लवाइदि आइदि हाइरो होय लवाइ हाइसिदि केनोनेदा हाइदि हजिकि लेदना मीना दुम हदि खाइदोक पिबदो अदुने लाउसिदा लवाइ हाइबा लैते इम्फाल हाइबा लैते अदो के हाइनी सोहरदा लैबा मी मना उबा उचेक संगु दुगा खुंगंग सिदा लैबा मी मना उबा उचेक संगु दुगा खेनाबा म्याम लाखनी ना अदो सिगुम म्याम से practically ए अदुम याम कनो तौना फंगबा ngamjare अदुगी एडवांटेज ओमेंगोन याम चाउ फंगे ओजा होइनगा नुमिदांग वाइगी नमतमनी हारगा नुमिना चिंया न थांगलगले चिंगी मैना ता तम याथे तमगी मैना ता खोंगमैनी तमगी मैना ता खोंगमैनी हाइसि उबा हौर आबनेबा हाइदि नुमिदांग नुमिसे तासेन खरकान से चिंया ता लोइ ngang लैसे से अदुम कगोना उ आइजे साइजे सागा अदुम ngasai मागी visual do haitare visual adum ubu phangzare na na hena nungai bido engonda dum haina kai gum matam da isai se hadi obviously dum hadi adum practice toram gane na thajai ko isai se ado practice tor ko matam da nong phadok ka leidana hi ga je thogdora ga ngasidi hadi pat me ai doina isai se saurage hen adugi feel do lakna ba kana khan ba mi ku ke awra kamai do hoi ai je khara pi ngai digi haitare ko adum horok dagi ai gi oiba ma kana ma semjab je ai adum pamjere ebako aduna isai je hauropa kan gi de tammani isai tam hauropa kan gi sida ina sida practice to bose ada khoi gi u makhong sida paton da horiba u makhong sida phamma ga sa ani na ko degi dusmaina phamma sakpa gumba degi smaina phumma ma da kham ma hi se thang ga phamma ga sakpa kan u da be yaw ne ba ko na ye te gi lak ada khoi gi namidang wara ma smaina phamma ga sakpa kan sida ga मीना लापसिदा तादि तारगने को कदाइदगी सकलाइनो गान खंगदबे प्लस आइना तंबा हरपगी याम कना हाइट्रिङागी ngसाइगी खोलिका से फजना थोक्ट्रिङागी उ का तरगा लैबगी साउंड से अना कदाइदनो खोंग गायना ग दमाइना हाइबिरो का सम याव को प्लस इथंदा नमिजुं बमतम नमिदांग वाइरम आई दम हिदा होलगा इथन थन दम चले एंदगी इसै मे काक से इना दम सेमजिन जबी एंदगी सुरगा से ओजाना ताकपिरको सुर दम अप्लाई तरगा सकपी अदगी हिदगा हिप्पगा अदम होंदबिदा हिसे तावहल्लगा इथक्तुदा अदम चलहल्लगा आई नुवाइजबि दुमाइना याम थिरे पिङाइदा दम दो ngasi akhoi gi khonjel gi ngasi gi episode chi gi ngi mayam se sengna hairagadi 90% ti haijab tare ne ko 90% di saina loktak mi aidaga phamaga isai sakpagi feeling do adu phangam gi roi habagi thajaba lei baina ado Nganthoibi na kasi hadi loktak pata isai sakpaje asuk yamna nungai habado sagam ta tahanbiyo okay si akhoi loktak mai da su lairamni na siga adum ke haini sigi maram do ina sa ase ba maram na lamle madai ma poire
lục tạc lại giờ mình sẽ ôi tháng chinh mà nữ chỗ upam ôi inung banumidang ai ramda seglana sanggo maktabu paibade ningon sopogni nungoli Siyempre fazay siyang bagi tongan ba mahawam ni manungda nang saktor po matam na sukhon da ko ahan ba sing na haijagi ahan ba taza ba ni bas may na tasing na folk singer hoy folk singer am na live ta instrument amat ta yog da na saglak pa ba se ahan ba taza niya da khon manungda ga pena ga khanaw manungda ga pena ga install ta tham gro ba type ta fazay ba am fazay ado Nganthoibi akhoi Nganthoibi gi isai ama laiba male ko Kege Kanada na haji fau release tawdri ko hoi tawdri isai se kam kan da ka tholak taw mal January handaki January gi manche da di hoi planning tawri bu ado that fix makti haiba ngamdri January si da di thadok pan mane hoi plan tawri ado ta sengna miyo se di mi maga no have the idea tongan le singer khuding mak so dum tongan ma singer me ama le sini dana ado ta sengna kaino gi na haitare ne Nganthoibi gi oina ko pena yaur pena khaktang pena di pena gi charik makhol haigadra hai charik makhol adu khak taraga sakpaduna nungai bra natraga na henba hajikti ayambana dum ka hadi fusion music oina re edana ana sida sakpasina henna nungai bra karambana ga henna nungai sum laidana Nganthoibi gi oina saksabada akhoi gi folk sigi oina di henna chuna jabse pena ni dana ko adagi plus ngasai akhoi gi magi unique sound ji ju pena adagi smana lowri ni adai tamjari ne pho hainari ne ko menuna adna henna nungai bidi pena singa di henna nungai maning makha yam tamme yam nungai pena ga sakmina matam da adu different sound jiga punchinaraga magi madudagi tholakpa sound ama yengbudo adusu ai adum pame haidi ama khakta da dum structure ga leibna tabida ana anova ate atopagi folk instrument mayam sing jiga punsinaraga koi collaboration gumba sound ama new sound ama puthokna bu khotna base sisu ai adum pame do mayam Nganthoibi gi sai se dum haidi Kege Kanada hai se dum hajek se dum viral lore ga leidana video reels video amador dum ayamana sijina ga leireba dum akhoi gi Manipur gi ba culture si ga sijina ba video sing da ayamana loina mak di sijina ga leireba isai ama oi banina full mak saktok pidraga so Nganthoibi gi adugi sai do kitang the viewers sing gi dum ta khallaga kitang thamyun okay sigi sai se aseng bai de kui rap ne ke hai ni adam sai track ama thajila ga ina masem de semjin gi be sai ne ba chahi mari muki mamang da maina aina mati am sem ki ne ba hangdak ta ne ba maina loisel lai ina mati tong hangda sa ga thado u da maina viral chat ki bu de gi am loisel lag bu ne full am isai ji gi lyrics na kana to boy de no ai sana adum kani ai se apply do we am thui ko maina ha kan da ai ga sum yam kan tong na yam frankly ha kan ai se hojik nungsi nungol da kitang interest lai ren khala se ba ai nungsi nungol gi da dum I ba hau khan ni ka kan ma ai nungai bam phau khade then plus ai ngon da snupa kaina bai ko bai tang ka am lai na khala se ba adu se dum apply taw khini ba apply taw yam thui ba ko no an da ga ai na khra ngal linga kitang ngoksin na ringai hai ta khra irang khra taw ri hai di ka hai khala ko ba da mai tar ngai da I khi bai sai ne ba Daga isai jara kya ko Sajibutena palabi Ningthouja ule nang labi Mamom lang lir thoibi do Panthau ya thang tung ina Kabode loibu kum khiba Sabi masung langini Kege Kanadi
Yade Khanghanda Ta bonung lulda lut lamba Sabi sano anina Sari wasakti pandolong Nungsi pantonggi warini Am fazai ado loan je hojik mutam da khoina sijinari ba loan se sing na hare ga di loina mak thugai ra ba loan na mane ba khoina ga je maitai loan ka na loli ba loan je loi thugai ra ba loan ni da na ado Nganthoibi na hajiki Kege Kanadi irok matam sida di sing na hare ga di ngasi dagi na chahi hadi 70 80 90 dai gi ko ado ai gi mina ga tar kan da ga di gyan ta ba isai di oi dai ne ba loan da ado loan je hadi Nganthoibi gi oina han da gi masa gi oina ga khara khangan ba mi oina ga maina tawra ga hora khibra da traga da thawin ki ma ai maitai loan aseng ba se tam da ya di kana khan ba lai ba Asi sa ina sum lairik pa bada thengnarak pa dan oja singna ga season ba do adu dagi ai tasengna lawja hone ko adu dagi dum apply tawja hone aduga adum lairik pa matam da loan khitang anoba ma thengna ba se ariba si se ai adum note tawsilaga thamme aduga kadai dum season ba yai khole se adumana dum yi ga season na se thaoina loan ariba se khangage du torage mana changsin bagi oni di laite adu ai thengna budi dum tawsilaga adumana thamle makata na hadi loan ano ariba mayam se khang na ba hotna ge makata na thijin ki ge haibagi wakhalon di lai recommend to hoi lei kai no ha ganda khoi hojiki naha singse me noina akhoi even akhoi bawse si se ke hani hojikta loan anauba ariba haitar ka loan ariba khoina hojiki matam da anauba harani khoina sijina da bi leiramina ariba no na sijina khalaiba mayam se si se sijina ba matam da moida ke hani anauba atop lam degi loan ama laga sijina bi tap da moidi anungai bam hawdo atmaina ga tawjara ga khoina puya maron gum lai maron gum khar sijina ko se ide moi yam nungai bam phawi tap da maina aingon da ai experience da mai leise ko Mana season apa? Ada even hal sing sisu andang na mana loan ari ba season apa do nungai khole ai da su mathang iba kan da su mana ibio kholo deges mana happy yo kan har pu mem yaw ba ko aduna ai oina de si se adum season na khini hoju phau da isai kayam ti su gre Nganthoibi isana isaba isai da ai iba sha khang masing exact khang tre adum manga taruk du main lera mani adi ai di full iba da dina manga mung du mai lera mani bu ko aduga atai di mata aina dum e tawsen bhai ta mi gi pirak pu kan ai si pam de mana si tangkam ha ke mana ta thok ta sin tawna bu mana ayam ba oi ado Nganthoibi hadi punchi se career ama semak pu matam da challenges am da thengnarak toine like even like hadi ma gi field khuding mak tai ta ne ko career ama sem na bo hotnar ko matam da challenges se makhal ma thel ngak ta ne thengnari se ado hajik keno su gadi Nganthoibi su career ama sema ibani natra yogada ma pham di am na wa de challenges me am thengnar am gani khalli family ki pressure oiro society ki pressure oiro me am thengnar am gani na khalli kari challenges khai di thengnai challenge haurak pagi se ma mem kaman na oire artist ama da thengna ba magi challenge se haurak pagi da support tuk da imung manung gi du khara laire degi leita lara gi si kaman ama oire na keno gi Nganthoibi gi family na support laire recommend ai gi di pi ngai degi khoi ma hoina du yam thin support tok bire adoga maina lairik tamba loiribagi baba hoina 10 tha dibauti adum phadana sida mai onsin gi habdi yarakte no 10 tha lora matong de adum full support tok bire buka aduga ai gi oina main challenge ne ain khanja base ki base khoi gi isai sakpa horpa kanda mi mayam sing sina yengnari se magi figure se public figure am in tholak taraga di smas maina ki gadabne fish maina in gadabne likon main si gadabne haibagi kairumba ma yam semjin ba ma hai tar ko mind ji mayam ji mind da set taraga lai khreba ado si gi khoi ge mi myam hairak pa se si je mengon da yam tin challenge oi ai ki ba yam kana pamak te ba ko no pamak tam ni na
ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯁ꯭ꯀꯤꯌꯣ ꯑꯗꯨꯗꯣ ꯃꯤꯅꯅꯦ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯔꯛꯑꯦ ꯑꯗꯨꯗꯣ ꯃꯤ ꯃꯆꯥꯗꯤ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯀꯦ ꯏꯁꯩ ꯁꯛꯄꯗ ꯃꯤꯗꯤ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯁꯦꯠꯂꯦ ꯃꯤꯅ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯁꯅꯥ ꯂꯤꯛꯀꯣꯟ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯋꯦ ꯅꯪꯅ ꯑꯗꯨ ꯁꯤꯁꯦ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ ꯌꯥꯝ ꯊꯤꯅ ꯆꯦꯂꯦꯟꯖ ꯑꯣꯏꯔꯦꯕ ꯁꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯑꯩꯅ ꯏꯒꯅꯣꯔ ꯇꯧꯕꯁꯦ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯅꯥꯀꯜ ꯑꯃꯔꯣꯝꯗ ꯃꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯔꯛꯏꯗꯣ ꯑꯩꯒꯤ ꯐꯅꯅꯕ ꯍꯥꯏꯔꯛꯏꯅꯦꯕ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯌꯥꯝꯗꯨꯒ ꯃꯥꯟꯅꯅꯕ ꯀꯥꯏꯅ ꯑꯗꯣ ꯑꯩꯅꯗꯤ ꯃꯌꯥꯝꯗꯨꯒ ꯃꯥꯟꯅꯅ ꯆꯠꯅꯤꯡꯗꯕꯒꯤ ꯂꯩꯊꯣꯛꯆꯔꯤꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯣꯏꯅ ꯄꯨꯁꯤꯟꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕ ꯑꯩꯅ ꯂꯩꯊꯣꯛꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕ ꯁꯤꯁꯦ ꯑꯁ ꯌꯥꯝ ꯊꯤꯅ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯔ ꯑꯣꯏꯔꯦ ꯁꯤ ꯏꯁꯩ ꯑꯃ ꯆꯠꯂꯅꯤ ꯆꯠꯂꯝꯗꯥꯏ ꯀꯦꯕ ꯍꯧꯔꯛꯄꯗꯒꯤ ꯑꯁ ꯑꯗꯨ ꯈꯔ ꯍꯥꯞꯆꯤꯜꯂꯣ ꯍꯣꯔꯦꯟ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯅꯅꯕ ꯐꯥꯎꯟꯗꯦꯁꯟꯗꯣ ꯈꯔ ꯌꯥꯝ ꯊꯥꯖꯜꯂꯣ ꯂꯤꯞꯁꯇꯤꯛꯇꯣ ꯉꯥꯡꯕ ꯁꯪꯖꯜꯂꯣ ꯍꯧꯔꯛꯑꯅꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯒꯤ ꯁꯤꯁꯦ ꯑꯩꯅ ꯍꯣꯏ ꯁꯥꯎꯅꯤꯡꯕ ꯅꯨꯃꯤꯠꯇ ꯀꯥꯇꯤ ꯌꯥꯝ ꯁꯥꯎꯅꯤꯡꯉꯦ ꯅꯪ ꯆꯠꯂꯅꯤ ꯀꯦꯔꯅꯤ ꯍꯜꯂꯛꯑꯅꯤ ꯏꯁꯩ ꯁꯛꯑꯝꯃꯅꯤ ꯑꯗꯨ ꯍꯜꯂꯛꯑꯀꯥꯟꯗ ꯅꯪ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤꯗꯣ ꯃꯤꯅꯅꯦ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯔꯛꯏ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯋꯦ ꯕꯦꯝꯃ ꯅꯪꯒꯤꯗꯣ ꯑꯩꯒꯤꯗ ꯑꯗꯨꯗ ꯑꯃ ꯂꯩꯍꯧꯕꯅꯤꯗꯣ ꯁꯦꯠꯀꯦꯔꯥ ꯀꯥꯏꯅꯒ ꯃꯣꯏꯅꯗꯤ ꯐꯖꯍꯟꯅꯤꯡꯉꯤꯕ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯀꯩꯅꯣ ꯌꯥꯝ ꯏꯔꯤꯇꯦꯇꯤꯡ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯍꯟꯕꯗꯣ ꯑꯗꯨ ꯁꯤꯁꯦ ꯑꯃ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ ꯌꯥꯝ ꯆꯥꯎꯅ ꯊꯦꯡꯅꯔꯦ ꯆꯦꯂꯦꯟꯖ ꯍꯥꯏꯕꯨ ꯑꯗꯒꯤ ꯍꯣꯏ ꯑꯇꯩꯗꯨꯗꯤ ꯑꯥꯗ ꯂꯩꯕꯒꯤ ꯆꯠꯊꯣꯛ ꯆꯠꯁꯤꯟꯒꯤ ꯈꯣꯠꯄꯒꯤ ꯑꯗꯒꯤ ꯏꯃꯥ ꯕꯕꯥ ꯍꯣꯏ ꯁꯤ ꯂꯩꯍꯧꯔꯃꯤꯅ ꯑꯥꯗ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯇꯝꯕꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯩꯔꯒ ꯑꯣꯖꯥ ꯃꯅꯥꯛꯇ ꯆꯠꯄꯒꯤ ꯑꯗꯒꯤ ꯏꯁꯩ ꯇꯝꯕ ꯏꯁꯩ ꯆꯠꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯈꯤꯇꯪ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯗꯕ ꯑꯗꯨꯗꯣꯝꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯔꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯦ ꯉꯥꯟꯊꯣꯏꯕꯤꯁꯦ ꯀꯔꯤ ꯍꯣꯠꯅꯔꯤ ꯏꯁꯩ ꯅꯠꯇꯕ ꯃꯍꯩꯒꯤ ꯂꯝꯗ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯅꯦ एजुकेशन की लम्बा ऐसे 12 TG लोइसलगा कनोदा MUC दा मणिपुर यूनिवर्सिटी ऑफ कल्चर दा फोक तम मास्टर लोइजरे दुगा आई हौजिक से अदम PhD की कई ट्राई तौगेना लै हंदक ममांग चाही लोरमदाय दे मास्टर लोइ अमरम दा याम फबा खों हाइदि याम फबा स्टेफ ने ना सो आइना हाइजगे को मरम दी हदि हजिक से मणिपुर दा होय हजिक पुदि खर दि मागी रिवाइवल लेवल से खर वांग खलक पगी टाइप ता तोय को अखोय मणिपुर के फोक सॉन्ग से मतमम दा फोक सॉन्ग से पूरा सिउरबै टाइप ता सुमना तगे अखोय की लुहोंग बनत्र गना हदि देव कर्म दा दुमाइना दि माइना इसाई सकप कांगबु बासोक सकप कांगबुना सकप नतना तागिद्रबा इसाई मदि ओइग्रेदना को द हजिक माइनागा मणिपुर के ओबा फोक सॉन्ग याम यूनिक ओइबा नेना हाइजगे को याम यूनिक ओइ अखोय मणिपुर के फोक सॉन्ग अदो सीजे रिवाइव तौनबो होतनरको मतमदा गानथोइबी होइगुम्बा के आमना लौरिबा थौदांग से याम एप्रिशिएट तौनिंगाय अमनी अदो गानथोइबी से अखोयना भारत का अमृत कला सबरा सिदासु उजाग्रे को अदा होय लाइबक थीदना मखाताना समनव ngam hodre मियोइबा खुदिंगमक लाइब फाव हाइबदि याब नते को अदना अहानबदना दि अहानबा माइना भारत का अमृत कला अहानबा ओइदने को माने सिथो ओरिजिना आदि गानथोइबिगी अहानबा खैनी एक्सपीरियंस तान बा हाइतारेने अदुनेना खंदोखरबा मतुंगदा मखातारकपदा दी अतै तै चटकेना खलिब्रा सिदगी हेना वांगबा हाइदि अतोपा परफॉर्मेंस कया म उतकेना खलिब्रा कमाइ तौ सेंग हारगा दिस माइनर रियलिटी शो गुम्बसे आई मखादाना यावगी हाइना दे खनरे कगिनो हार कांता रियलिटी शो हाइसिदि शो दुगी मागी कनो तो चटनाना बतावरक्तनि यम कोयम ओपनली हार कांता सिगुम मोइगे मनुंगी पोचै वरी दु मकुप मता म्याम म लाइग्रे प्लस अखोई फोक सॉन्ग से कमायना कॉम्पीट तौदुइनोबा मोइगिसु आई दुगी नमितो आई मोइदम हाय मखोइ से पुलप अदुगी ऑडिशन तो लोर मतुंगदा कोइसे पुलप गैदरिंग तौरगा वरी वताई साना माई मूड का फोंदोना हलेबको अदा इंदुम हायरमे सी आइना लाइसे आई कॉम्पिटिशन ने ना आई खल्लगा लाखिबने दुबु सिगे ओरकान सिददी तसेंगना कॉम्पिटिशन नत्ते हायबजे आई खंगे कगिनो हाय कांदा माई मागी लम दुगी लेहाउ मयाम दुनेबा पुरगा लाइसे फजरे अखोइगिदि सिसिना अखोइ ख्वाइदगी कनोनि मनीनि गायना खल्लगा लैबा लेहाउ मयाम दो पुरगा लागा मफम अखोइगी पिख्रबा मागी स्टेज कमाइन कम्पीट तौनदुइनो बखोइ मसेन मोइगिसु मोइन हेल हाकनि खोइजु खोइनि हेनि दुमाइना लैनाबा पोनिसिते कम्पिटिशन तौबा याबा पोट नते होय प्रमोशन की ओइना तौरिने दुदोमदि मागी पॉपुलैरिटी की प्रमोशन की देन कनेक्शन लेहाउननबा अदुदुगी ओइना तौबा पोट मखल अमनेबको अदुना आई ओइना दिस माइना रियलिटी शो सिदा यावबसे यावनिंग्रे अदुइ महुता आई न निंगिबा इन पामजरिबा पोचे सिदा ओइना कंटिन्यूअसली आई वर्क तौबा पामे माइना थमजै अदो अखोइना ताजब मतमदा हाइदि मणिपुर गी अखोइगी फोक सिंगर सिंगना साइबा हाइदि नुंहिकनबा खोंजेल हाइगद्रा हिकपा हाइगद्रा संगबा खोंजेल से सेंगना तोपा लंगी मोइगी सिंगर सिंगदु आइना हाइदि हन्थना यंगुबा नते नत्रग मोइबु हाइदि ताथिना तावइना ngang नते अदुबो हाइदि अखोइगी लमदमसिदा हौजरकपा मणिपुर हाइबा लमसिदा हौजरकपा फोक सिंगर सिंगना साइबा इसैगी सैहेक सैदा से
Sisi tasing na mi mata na hekta matog tamuyengam de habisida Nganthoibi wakhalon kari le. Yam chume tasing na maki har kadi koi sigi ngasagi kholik khaina koina thuiba poche sise India gi atei mafam gi mogi folk culture ne moi folk song ne nan lainari ba mayam sing sida pa heta thok pa yab na te koi mai masagi involli dum pi thok sarak pa kangbu gi na dum thok che ki ba jara jara ko adu su mien no manipur ne ko atei mafam de kya laite adoga ngasagi Asian lom kangbu se sigi ti ayam loin tho Korean kangbu si kholek sijinai Japanese kangbu mo sijinai Chinese mo si kharga moi gi kharga loi yaujei ba akhoi si gi side lom se ma khoi rong gi se ma asmaina si kholek gi sound je loi thoksei ba ko adu ma gi sijina bam khena rak pune ba ai khoi gi sijina bam ka moi gi sijina bam kha se mai sagek se da adu gi matung ina khena rak pa khak tane ba adu se mi amna heta irai laina tamba da hai ge da ba potin na te ba ko practice sange chahi ani ma ahum man traga tha khra mana khoi hauji ka ti hanadi oja sing ina hangba matam do da ai chu sung thok am de si kholi ke sung thok am de ba ko oja kamai na thok tuino ga na oja be da ti da ina oja da hangba kan oja na adum tawo aduga chum tasilo mun na tasilo kan haira kani ga na dumana sound je menangi na sama nung je yong na changhan khro aduga kan dang haira kani ga duman haibi ba ko aduba hojik di kai magi teaching method che khara upgrade tor pa gi matung ina hai tare khoi gi vowel sound jing si da ngasai gi kano sing se kholek se sanaraga within month khara gi manung da adum thok pa ya ba gi chance lai re ko lai e ga taraga ko si vowel sound jing si da ga taraga sman taraga lai re ba si chances lai re aduna ta sing na magi hari si mi atopa amana di yam tap heta laga heta hai ki tauba easily get tauba yaba poti oite bisi mai pithok jara ko ne hai ta akoi si lebak le house dai Nganthoibi gi hantak nongna release tawkraba isai ne ko iroimang iroimang se hasiki akoi gi lairiba human society siga kyamu yamna relate tawba yai magi meaning sina kari oidoino habati iroimang se taseng nai ta di tasaluba matamda mi mana hekta magi manunggi oiba meaning do adi hantu oga khangba ngamdaba amadi oiba ko ngagi iroimang sina magi ben gi maming lai jara magi ben gi maming se su ke hani kanu mama relate tawbane moi su ko human se yam relate tawaga thon ma maming amne aduga adugi vendugi collaboration nama oina ngasagi herang khoni se sem khibne ko herang khoni hai se koina ma se yam meaningful oiba ka hagri pawro pan thai du mayam ni yom selaga hadi manung da phummaga ko chatpa mioi begi pok padagi na si baba usigi life circle se ma damaina puraga chatli bai sai makhalamani ga no da han lamani no da na haibi ba ko herang khoni da chana bahai da sibu thoina haw bahai di chindam bahai ni da ka haibase ngasagi taibang mioi ba mayam na chana riba hai mayam sing sidagi palimi magi khomlang se khon ihan han bahanga hana kapok matam da imana inbiri ba khomlang se sisina sidagi hena hawba kanodi laite khote kaina ga dumana oda sina dum hanbi dum word ngasagi sentence adugi matung ine dum sei meaning se hanbi ba ko anduga ngasagi dumaina relate taraga laiba khoi hana dai chu dum sakna raga lakpa lai harau da sakpani adagi mi siba matam na mi siba habadi khoina kano oina su mi siba matam na khoi sakna bai sai makhala moina su dumaina dum saknai and plus harau nungai ba matam su dum saknai ichanda channa bai sai makhala mane ba ko adu do dumaina taraga khoi si sema kano tause khoche kana ma haina raga puthokhe bane okay hadi yengu matamda de apena ga yamna unique yamtina unique oidana dumaina ga mahau ma piba ngasai music to ne adagi magi kano do ne costume do ne adagi magi video style do ne aduduna su kanu mo oihaline ko adusu ke haine atamna na tawbo pot amata na te magi creativity dugi space ama pijaraga mai designer dugi de cameraman dugi director dugi dumana space ama piro dumai tawna khi banga tane mayamna kanu mama oina ga puthoga ke haine even phat bad comment pirak pa mayam su yawe degi thaga pirak pa su mayam yawe ado
kaisu hanjil laga tawba pona hanjil habdi khanjil laga maina kana taraga tawba nate my creativity do mai se culture su distort tawba de nate ado mathang is rapid fire da laksa ke ko rapid fire se kha thuna dom hangcha ke thuna dom khumbiro ko hoi folk singer ne budi khangje ado tasengna folk ki oiba isai sine hena pambra natraga na khoige metal folk sine pambra kramana pame obviously folk ke city life na pambra natraga na khungangi punsi ai ta ne sine na khungang deki chanawda singjubura na hena pambra natraga na fast food ta fangi item sine na pambra singju te hen balaite ko Kulang isai pambra natraga na khoigi stage ta thoga performance pi bu na hena nungai jabra karma pam kulang isai live ta smaina field ta tawba pam traditional gi oiba khoigi keno da high instruments sing da la kan da pena ne hena pambra natraga na modern gi guitar sing ne na pambra pena adum khan daw la ya si de mane fox da mo ko last one question am tang hang je ko question am tang hang je ke khoigi seng na haraga di manipur gi folk song se hoi hojik tabu sum haidi ma gi revive torok pa gi level se wang khale en haijaba gi wani adubu chatkadaba thakti yamna wali chatkadaba lambi ti yamna wali ko no karigumba Nganthoibi na manipur gi oina nong khaki cm oirama ba oh kari tawbiram gani ash ando meram kai ando okay ado aina hangam gada ba ma khak lai hojik meram se yam sandong na haidra so meram se cm gi yam politics se changda ado yara ain tawri se no yara bro na hangam mane okay tawram dai da ko ain tawri se no yara bro hangam mane thorage yara bro no yara bro yare pa lai yare tawre sine ba hote tawre se ado hangam badu mdi permission lawri ne na moina khandi ne ba ko ado nakala maram ta kasu law de si se khona gyan ta ga tan ne hang ba khak ta ne ado ai shu moida ke hani realize to boina aina no ma khak ke sem oi ta ga di ai mafam chatla ne to jeno yara bo moi pa khum ju ta roi hangam ne ado ba moi kai gumba khara khan ba ngam hora ga di phare ngam hong dra ga khoi smai chum lai ra ne Nganthoibi di yung gi hek sumang dai ja batare ko pada to bom su le ni hi hon ba su hai ram gani na tha jai hai su hai ko ada nga pha ba ga di hai bra kan mai ka mai ta we nga pha ba ja khoi jo ba hai adagi long try ka ba khon ba hai atai di hai ti ada isana ga phazara ga chaba nga ji ga dana traga na di sum haidi yolam ba leidana adu nga ji ga karam na ga hena ma haung leina ga cha jai isana phaza ba hai je aina phazara ga di nga do macha masum da phar ni ba ko ado mi gi lu da hura laga chaba nga se siam hawe singju daga lona ado khoi sai di lu de gi nga hura na ba se yam nungai ba na lu de nga hura na ba se khoi di asuma matham daga or di sa lan thok ni ba akhoi gi di hape chaina raga to e ba ado kai gumba thengna raga su yam nungsi na chai raga to e ba yam ka he na ga na tau na de ba aduna singjana je ha ni nga lai tre ha chatla ni koi thi ra ni lu ra la ni nga smai poron sok chaw ni khang a chu ba pha ba ga hi poron sok chaw ba hatam ga smai sang bi pha ni ado singja ba asa de ma haung de punchi se Nganthoibi sing ha ga di punchi se nungai ba ta na yoma ga leiba mi yoy ne ha bu di ya de ko awa ba ma ma thengar ngani tha se Nganthoibi na ngasi bok ta haidi punchi dai ta ne kaw ba ngam roi da awa ba ma di tum nei ram gani na tha se nungai gi da ba thamoi da ado do ai han lai ram me masing khang dang gi thamam me aina su date ka taraga diary ka maintain taraga ai iram me ado ai hojik ti loina thadokre kai gi no har kan da haidi mioi ba se thengnarak tawbu lairamne sisina ai khwai de gi ai hoji chatpa horok da ngari lambi sisina ai khwai de gi wabni haina ina lepthokraga di ai gi lambi do ai kyam sangna chatpa ngamni adu de gi hena wabam thengnarak taraga di ai je tok thokpa ma dakar taribra wahang mayam ma lak kani na ai dumaina ai ngonda khanjare phawre e bako aduna ai khwai de gi waba miku ai khwai de gi nungai ba miku ai ngasi phawda aina
kano taraga pinpoint taraga ai amata thamdre laiba khudingmaktu ai adum thengnaraga chatpa present time chida hingbado adumaina oina aina leikre yam phazo wakhaloni di haugalaiba akhoi kahani kitang nungaitre haraga maningdon pomaga leiba haigadra adu leibagi mahutta adum kahani adum lambi do dum chatpiyo pumna ma kaukthokpirmo pass haibse pass ni natra na presented adum hingbiyo haibneba Nganthoibi kenone gari solution la kadore aroiba oina isa amtanga khudol tawpiro ma khataba question cha thase tuga ha khoino yingu da yingu hada khoino yingu da yingu lamle na lokta khong bal se I hanu nadi I hanu nadi hanu nadi I sang sang ha khoino yingu da yingu Hope now not they lonely balam say Kaure salum chari balam Ningol pukning honu ja pukning Ningol gi pukning na khoi daru re Ha khoi no yengu da yengu Lamlil na thanga singjauni yune adagi singjau se Lamlil thanga singjauni singda satpe singda satpe singda satpe sing traulai leirang na kari landuna singel na kari lan khiduna I thaudo nungai ma athak ta leirang na soi na kin badi ningol pukning honu cha pukning ningol gi pukning khoi rangi ha khoi no yingu da yingu phase ngasidi sai ahumju ta tho phage ko yam lai pho mi ko amani aigisu ndo Nganthoibi hasikse di Nganthoibi gi hetarne makha ta boina angang sing isai tambiba khopibati tawbra kmain tawri fazana kano taraga oja singna tambiriba style mani institute na kano taraga tambibti ai tambide adu taraga so khogi atopa isai edum sakpa aduga folk ti pamaga kahane khudamana western tammaga muje folk ki knowledge kitang learning ba basic knowledge kitang learning ba then tai te atopa matam sai ni khangde adune saubani khangde moisina basic knowledge kitang learning ba singse dumaina oina tana bagi angang sing dumaina tana bagi oina sunday class sunday simde dumaina class kai lam da to boy to no changang gai gi kano da Max showroom do adugi da studio cultural reasoners ar kapena studio live ne ko adugi studio do da dumana tause do yamna sunungai ko ngase Nganthoibi tawse ado haugalaiba angang sing hai tarane Nganthoibi gi makha tabada ngasi folk song sida khongthangje laiba Nganthoibi gi makha taba singda kari kari advice kati pini kari message kati haini okay folk pu pamjaba me singda ko folk song che hauji mayamna yamna pamna tanare mayamna su yamna pa tamnara iba pot amasu ore ko aduna akhoi sisina kalamrom da khoi harawi khoi isa nei chaje kanano masak khang nabagi lambi mathira ini kaina khoi dum phaujai ba adumaina tamai sigi oinadi yam harawi yam nungai adubu yamna kira isina hauji sida hanagi dumaina lairamdrabani na hauji ki oiba pot ama chu change e ba kaina kanda fusion haiba contemporary haiba adigi folk asing ba haiba sigumbagi se moina phajana khaidokpa masana folk se karino hana ningthi da mamutta na khangdragadi sigumba se khaidokpa yam warakane ba aduna aina hana haijaning ba se tamba taragadi oja guru naina phajana damaina tambiraga phajana mamutana folk haije karino sida sakpa yabe yadaba functional non functional gi oiba haidi ritual da changba ade ritual changraga de khona sokpa khopa yam kani yade ko haidi public mana harawn wa saktok yadaba khotpa sigum belai sigum jana mamutana kano tawraga
ꯑꯗꯨꯝ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯅꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯈꯥ ꯆꯠꯊ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯖꯔꯅꯤꯗꯣ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯆꯠꯊ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯍꯦꯟꯅ ꯃꯥꯏ ꯄꯥꯛꯄ ꯑꯣꯏꯒꯅꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯄꯪꯌꯥꯟꯗ ꯌꯥꯟꯁꯤꯟꯅꯈꯤ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯀꯤꯕ ꯑꯃ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯨꯡꯗ ꯑꯀꯤꯕ ꯑꯃ ꯎꯔꯛꯀꯗ꯭ꯔꯥ ꯀꯥꯏꯅ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯄꯥꯈꯠꯄꯁꯨ ꯐꯥꯎꯋꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯌꯥꯔꯤꯈꯩꯗꯤ ꯐꯖꯅ ꯃꯈꯣꯡ ꯁꯦꯡꯅ ꯈꯪꯕꯤꯌꯣ sidang haijaningi. Thank you so much. Thank you. And thank you for joining our Khonjel podcast. Thank you. Thank you. Nganthoibi wari su yam nungaikre do ngasigi achapose the Imphal Bakery Tera Bazaar de lebiduna sponsor to birakpane Nganthoibi gi damakta. Thank you. Imphal Bakery bu haninga leitana thagatjari smaina sponsor to birakpagi damakta. Imphal Bakery su hena mai pakpa hena tawangamba oibiro. Thank you.